abandi bakobwa we narakwemeye ntari humura barira abandi bahungu muba nukuri hajya twatangire kuri topic namba ubona naho utabishoboye namba udashoboye kwihanganira umuntu adafise amahera reka kumwizigiza kurinda uja no mu rugo rukundo nyene kumwicizere ngo muri kumwe uri gumwandikira ngo jo teme ngo kuri sino baho nta gufise hama mu nyuma haje umusumbya vya bintu bimwe wifuza ukaca umusiga umukomeretse umutima wongera unamuti usiga umukomeretse kizokugaruka ni hamwe ubona umuntu agenda arikoresha inama agenda arivugana urumva kubera ko umukobwa akunda imyaka 6 yamuhevye agenda arikoresha inama yikoresha inama umuntu agenda arivugana atora n'imyanzuro yanyu kuko uzikora n'abahungu umuhungu ashobora gukurihira amahera y'ishuri ukiga ugaheza ishuri umaze guheza ukavuga ati wese umwe w'inzozi zanje cyane n'amahera afise ahagije ni n'abakunzi ba JCM Family turabakire cyane turabaramukije mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye turabizi ko mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye turabashimiye turabakunda turabashimiye kungena mutwereka urukundo turashimiye kungena muguma mutwereka ko muri hafi yacu muguma mukurikirana ibiganiro byacu rero n'abatarabikora mukomeze mukanda subscribe like share comment kugira ngo n'ibindi biganiro byiza biri imbere biryoshe muzoshishikare kubibona nuko turabakiriye ndaberekana wa mushinga nawe wanje ntidusigana so mwiriwe neza abandi muraho abandi mwaramutse bitewe naho muherereye turabaramukije ni JCM Family nk'ibisanzwe mukomeze mudukurikirane mukomeze mukore sabone cyangwa subscribe like share na comment kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byacu byubaka societe yacu horo bakumbuye babwira ko horo bakumbuye yes narimba kumbuye pe arikumva narimba kumbuye seri baba seri ukumva horo bakumbuye yo nanje narinda bakumbuye rero twaje hari ikintu twifuza kuganiraho hari nk'utubazo dushaka kubazanya burya twubwita ububazo ni nk'ububazo sinzi ariko nyene ni ikintu ushaka kumenya kote yiwawe gana nanje nze kuguha kote yiwanje uko ndavyumva twagiye uri prêt tayari sawa mbe mu Congereza ngiki mbabarire urumva nagomba tuvugane ku kintu ikintu gikunze kuba nyene muri societe urabona cyane cyane ku bintu by'amaholation ego ubu wowe kubaza muri entre love mariage na sex ni kihe kintu wumva ukuntu wumva wobitondeka ikintu mbohera ko muri relation kugira ngo bice bigenda ku murongo wawe dutondekera uko byumva ubwo wavuze love marriage na sex cyangwa se sex marriage na love okay cyangwa se marriage love sex jero nohitamwo love marriage sex kaza nyuma uri seri ariko ndashaka nta kindi ariko bari ababanza sex love mariage mu nyuma yego rekumva abo ni muhoza abo sicewe si wowe yari umwana mwiza uzi ko ari byo ubunye wogira ngo nibyo byeze ubu nibyo byeze akaba umuntu akubwira ati tubanza kuryamana hama numve ko ndamwiyumvisemwo sinzi ko urukundo rusigaye ruri muri ibyo bintu hama tuzobona kubana ari uko izo etape zibiri zose twaziciyeko okay bibaho nabo nyene urabatahura oya sindabatahura ntibatahura kubera je nashikiye
urukundo hanyuma mariage sex ikaza nyuma. Impamvu urukundo nibwo rutangurira ibintu byose. Urukundo ahantu atarukundo ruhari urumva niyo sex sinzi wenda babigenza gute atarukundo sinzi ivyo uzoyabaze ariko je kubwira ivyo numva nuko ikintu cyose kibanzirizwa n'urukundo kiragenda neza mu nyuma. Hama ikindi naco nubwo habasigaye mariage na sex nuko numva ko nubwo rimwe na rimwe muri bino bihe kuri bamwe na bamwe nabwo babanza sex canke babanza urukundo ama sex ama mariage nyuma canke bikarangirira kuri sex gusa nta mariage baye. Ariko je numva ko principe ziwanje zihagarara ku rukundo hanyuma urukundo rukabyara mariage. Mariage urumva haba consommation ya amour yego ariyo sex nkuko wacyo bivuga. So ibyo rero ibyo rero biza gutuma iyo hatanguye urukundo ruza gutuma atakintu icyo ari cyo cyose kiza gihungabanya urugo rwanyu kuko haba hatanguye urukundo sigwa rukundo rw'amafaranga, sigwa rukundo rwashingiye ku miryango, sigwa rukundo rwashingiye ku mashure, sigwa rukundo rwashingiye ku buzi. Ni ukuvuga ngo ni urukundo rudashingiye ku kintu na kimwe kwa kundi uvuga ati je umuntu ndamukunda ndumva ko duhuje. Ikaburya umuntu ukunda professeur de l'amour umuntu ukunda murumvikana buri gihe cyose usanga mumvikana. Niyo mutumvikanye niyo mudahuje uko biri kose mura ukuntu mu bimanaginga ugasanga ibintu bishoboye kugenda neza kubera iki kubera hari urukundo. So rero mariage rero iyo yaje ibyawe n'urukundo ibasha gukomera bizomara igihe kirekire kuruta abantu batangiriye kuri sex. Buriya hari n'amahirwe menshi ko iyo abantu batanguriye kuri sex batanabana chavuga ati n'ubundi nabandi warabahaye canke se sinanje nje mu bandi ico nashaka narakirose wowe nta kindi kintu tuvugana. So nivyo rero je nuko ndavyumva gusa abavyumva ukundi ni muntera amabuye ariko jewe ndumva hotangura urukundo hanyuma mariage hanyuma iyo consommation ya mariage ikaza. Ko hariho n'umugabo akubwira ati tuzobanze ndamutera inda kuko ntamenye ko avyarana umutwara gute manze mpime ndaye ko avyara. Ariko Imana ni ivyara havyara Imana ego bahavyara Imana trasa ni havyara umuntu uko yaba havyara umuntu abantu bose baba bavyara ariko harabumva ngo barabuze uruvyaro kandi babana n'abagabo canke babana n'abagore. Ariko Imana niyo itanga uruvyaro. Yego nivyo ndakwibariza kandi kamwe yego tukiri kuri ibyo hari abahungu canke basi reka ndakikubaze de manière générale ese byoba biri ngombwa canke ari byiza ko umuhungu ashobora guheba umukobwa bakundanye ngo nuko amenye ko afise umwana? nukuvuga ngo abahungu bari 4 bari 5 ari nkanje no muheba ariko hariho abato muheba muhoyi ntabwo ugomba kubimenya birakureba birandeba yenshi ko turavuga ko turabazanye sindi madamu wawe ta femme kagufa ngo mu magufa yawe agufukana ko warambeshe pe bateka mu isombe yaje no gateka mu isombe kabisa. So impamvu numva no muheba nshobora kuba nabyumvise hanze ariko nanone nshobora kuba ari nawe yakubwiriye ari we yabimbwiye ariko nkanje kubera ko mba ndi manzi
nta mukobwa turahura cyangwa turabonana yego mandi nta mukobwa rero numva yabyaye twoza kubana na cyane ko imico yiwe ibitandukanye n'iyiwanje aba yarahuye n'abagabo benshi bashobora kuba banarenze ko bishobora gushika akaba uwo muhungu bahuye rimwe gusa ugasanga kandi kenshi abakobwa bakunda kugira ibibazo bakunda abakobwa baba batekereje nibo bakunda guhura n'aya ma accident ubundi w'umuguruguru fresh abazi ngene bazikuramo abazi ngene anayirinda je nk'ubaro nigeze kubaza ati none kumbwiye ko uri ansente nkaryoherwa kubera nari ndabizi ko atamugabo afise numva ndaryoherwa je ko yankunda abana nagiye kuvyibuka mu nyuma ko atamugabo afise ati sinoma ndagukomerekeje kwera ambwira ati uri kicucu wowe nukomeye neza je baza n'imyaka mfise ko no twarinda ntivuje nuvuga ngo we yayisamye ayishaka rero nagenda kubwire ko ushobora kumuheba umuhoye ngo nuko yabyaye ugasanga yabikoze iryo rimwe none iryo rimwe yabikorera iki kandi n'Imana itubwira ngo ntugasambane oya birashika okay ubwo rero acaja ku wundi nawe amaze gusambana rimwe bihuriremo ko abahungu hari n'igihe kubesha bimenya gute mwebwe atakiberekana ko nuvuga ngo mwebwe rero ubwo nyine no kwiyakira ariko je numva ko ariko jewe ari uko bimeze ikindi ariko hari ikintu ngira ndakubadeshe ikindi naco hari n'ukuntu mushaka kuvyarana abana mukavyarana abana ku buryo uri kuraraba neza mumaze no kubana ugasanga urukundo akunda abo bana babiri uwo musangiye n'uwo mudasangiye ugasanga urwo rukundo si rumwe urumva ugatinya ko wohava uwo musangiye na wundi wiwe yajazananye ugasanga urukundo si rumwe uyabona we turabahanuye ntibazobikora ivyo bintu umugabo yakwiza akagushira mu rugo ufise n'umwana wiwawe hamukaje uja kumwankira kandi rimwe na rimwe hari igihe usanga n'umwana wiwe nuvuga ngo yajazanye n'ubundi se w'umwana bagikominika ku buryo bakomeza no guhura nyuma ugasanga umwana wawe mwavyaranye yiga muri groupe scolaire ariko wa mwana yajazanye kubera se bafite ukundi kuntu naho bahurira ugasanga yiga muri bya bigo bikomeye mpuzamahanga ariko umwana wawe yiga muri GS oya none wowe udashoboye kubimukorera ariko se wiwe togeho ariko se wiwe akaba ashoboye kubikora ntaribi bamurika se uwo mwana namba ashaka gukumandanya akoresha ingano ziwe arera umwana wiwe neza akabikora kuri urwo ruhande hama nawe ukigisha umwana wiwe mu bushobozi bwa office use ko hari igihe usanga n'ubundi bakivugana bagihura kuko buriya aho kaciye ntihaca urwanko niyo mpamvu rero rimwe na rimwe nk'umuntu w'umugabo mba ngomba kwirinda ni urukundo n'agakundo umuntu w'umugabo mba ngomba kwirinda kugira ngo ibyo bintu bitaza mu rugo rw'iwanje canke se mu muryango ngiye gutangira ubona uko byumva uko ndabyumva cyari ikintu maze kubona kiri injuste ikintu kitari ciza hari ukuntu abagore canke abakobwa dusiporta amafuti yose y'abagabo canke abakobwa ntabwo ari mwese si twese sheri basi ego si twese ariko la majorite tuvuge basi nka 80% umukobwa yumvise ngo umuhungu ngo afise umwana ahandi niga kabimuhora yene umuhungu we canke ngo bishike ugasanga nko mu rugo umugabo arasharinga umwe wigera kumbwira ngo Kigali bishe urumva uriya hariya urumva uri kumva ugasanga umugabo afise izindi habara hariya n'umugore arabizi umugore yarabyihanganiye yarihoreye ariko sha umugore yihende afatwe ariko aranavugisha n'umuntu hanze cyazibindura
kandi umugabo namba ari kubera nyene izi nzu tuba turimo abarizi wanyu barakwi hari umugabo uraho n'umugore abwiye ati je ndagiye kubera abana ni baki uwo mugore sirtu nk'abakera bo yaravuga ati reka mbanze nikuriza abana banje we ntaribi. Uwo mugore uri kuvuga yihanganira umugabo mu bahabara yapfuye mu 46 wariho niwe yapfuye ubu nta mugore yakwihanganira. Basi dufatiye ku 80% abagore barihanganira amakosa y'abagabo babo cyane gusumba cyane niko batababo cyane tuba dufise ahandi tuja bo reka ndaguhe iyindi ntuze iyindi nane wa bo nukuvuga ngo twebwe abagabo uko abagabo bamwe namwe bateye jewe nshobora kuguca inyuma Ubufasha tubivuga kundi kugira ntumvuye ngo je nshobora kuguca inyuma. Oya nyene ntabwo navuze ko naguciye inyuma. Ko naho naguca inyuma sinakubwiye. Niyo bivuga urabizi urafuye. So ugasanga jewe ngiye kuguca inyuma n'umukobwa ntanakunda. Nyene giste ari kugira gusa nyene tumarana iminota 30 canke isaha amasaha abiri cyangwa se kubera ngendana n'abandi bagabo ahubwo ati ibintu nivyo bigezweho bisirimutse urumva jewe ico gihe nkaca mvuga ngo wenda uyu turahura amasaha 3 ariko ngaruke mu rugo ariko nubu umugore yaguciye inyuma kugaruka kwiwe biragorana kuko ubwa mbere aba yarabitekereje akabishira mu bwenge mwebwe nta bwenge mu mwabishizemo twebwe nkuko njwana no kuva nkanga abagabo bamwe na bamwe nta na gahunda oyo bavuze shobora nko kuva nkanga bashobora nko kuva nkanga yego mvuga ati bashobora nko kuva hariya na hariya bashobora kuva nko kwijana numvuye ngo bashobora nko kuva nkanga yego nta na gahunda bafite bagahura n'umukobwa ubwo bagahita baryamana ubwenge bukabiburayisha bagahita baryamana bigahita birangira ariko umugore ntabwo ashobora kuva hangaha nta gahunda afite ngo agende kuguca inyuma aba yabipanze nukuvuga ngo ni ibintu biza gahoro niba ari n'umugabo agenda mubwira amagambo meza dusohoke dusangire mbese wenda rimwe na rimwe n'utugifti wa mugore akaza ati sheri naguze agakanzu n'uturato hari mbere kuri ayo magifti bamuha ko nawe akuzanira akavura ivyo urumva ugasanga rero byagiye gahoro rero uwo mugore naguca inyuma gutekereza ko azagaruka mu rugo bizagorana ni kwa kundi nyene abagiye ariko umugabo ufata decision ati ndakurungitse umugabo ni ibintu nyene biba nyene nawe atanabiteguye ntabe yabiteguye niyo mpamvu rero tuzoza turabihanganira muri vyose oya su kwihangana nshatse kugusobanurira ko twebwe ntabwo bisaba gutegura igihe kirekire ariko abagore bisaba ko wa muntu ariko araguteta cyangwa ashaka ko mukorana amabara ubanza ukamwinjiza mu mutima ukamwinjiza mu mutima yego ko kabisa jumva nako defanda bajya abakobwa so abakobwa rero niyo mpamvu buriya ikosa umukobwa aba bon sinanogita ngo ni ikosa kuko je ntabwo mfata ko ari ikosa ni ibintu bibaho ariko jewe umurongo ntaje inyuma canke ntaje ku ruhande nahindura nuwo nguwo pe wawugumyeko ntawo woshira ntawo wotwara kuko umugabo babyaranye biragoye ko ashobora kumuvana mu mutwe oya ashobora kumwibagira uzi impamvu kubera aba yaraguhemukiye hari n'igihe batandukana atamuhemukiye je nshobora kukubyara ko ariko ukabona ntabwo ndi kuri level yawe ntabwo ndi type yawe vuga turi yashobora kukubyara ko yego ukabisanga umwe yamubyara ko aramuretse yifatiye undi yitwa ko afite ubuzima bwiza canke akazi keza canke amafaranga canke se imiryango myiza uri akaba yamuvyaye ko kubera par accident bashaka ko baranakundana ariko wenda bakabikora azi ko wenda atari mu bihe nyene byo gusama ari ugasanga arasamye kandi ariko atanashaka ko babana
noneho ugasanga ashakanye n'uwundi wenda afite ubuzima busumbamwe bwa mbere ariko na bwa buzima bw'umugabo wa kabiri novuga nabwo akawamwo nabi agatangira kubona wa wundi babyarana nawe afite ubuzima bwiza kandi akurikirana n'umwana wenda ashaka kuvuga ati umwana ku kwezi nzamuha 100 ariko nawe nzaguha 100 kugira ngo nawe wiyiteho kandi azi ko afite umugabo ejo rero azavuga ati se wazanye umwana tukagenda kureba genes ubwo muvuye muri genes mutamugenda hehe mu marangi oya kandi mama twari mwana cyangwa se mu kabare mugasangira icyo kunywa nico kujya abikore 2 3 4 cyangwa ati se ubundi ubwo kurundi ruhande wa mugabo ariko amufata nabi cyangwa se ntamuha ibyo yipfuza ariko wa wundi we ariko amuha jado poshe 100 buri kwezi cyangwa se hari n'igihe usanga anyujijemo ati akiriza iveni reba uko wigenza cyangwa se urebe witeho umwana akabona wa wundi babyanye bwa mbere niwe ariko aramwitaho gusumba uwo abana mu rugo rero kwa kantu k'agakundo hari n'igihe rero cyamubwiye ati rero naguriye gift kuri anniversary yawe abana ntabwo natuma ko inshuti zanje ariko ndazi ko uri umumaro usobanuye ikintu kini mu buzima bwanje uri umuntu kuvuga ngo mwarabyaranye ni ukuvuga ngo we atangiye kuza noneho ashaka ikintu cyakongera kikigarura umutima we urumva so ukasanga rero ariko chere baravuga ngo urukundo rwihanganira byose nyene uko kwihanganira byose hari ibyo rutihanganira ururengera byose so ukasanga rero wa mugabo urayijya jambo ry'Imana rivuga ruti oya ntabwo ndabivuga kuko ntabwo ari je naryanditse ariko je ndacyari kuco ndi kukubwira uri kumva ndi kumva okay ubwo wa mugabo wenda ashobora kuba afite amafaranga cyangwa afite akazi keza ariko inshingano zo mu rugo arazikora nk'umugabo ariko ntabwo azikora nk'umuntu ari muri competition n'undi mugabo wa wundi we ariko abikorana competition nyinshi we ariko aravuga ati byaba byose uyu muntu naramukora kandi ruge ko yamukunda ariko umukobwa we yaravuga ati ntabwo uri type yanje umukobwa akaba ari we yamwikuye rero abantu nk'abo bakundanye ashobora kuba bakundanye imyaka 2 cyangwa 3 ugasanga umukobwa aravuga ati se uyu muntu ko nta kintu mbona afite kandi ko mbona uyu muntu afite imodoka afite amavewite afite amakampani ko ari we ari kunshaka bigende bite reka nimubwira ko mfite umwana akamwemera akemera ko anshakana n'uyu mwana tukazabana n'uyu mwana je ndahita ndamwemerera agashika agasanga rero noneho wa mugabo aravuga ati okay urahari nk'umugore ntabwo dusezana ivanga mutungo we nzaguha ivyo kujya wanashaka n'imodoka akayiguha ariko ntubone ubwisanzwe ku mafaranga usanze mu rugo niyo ngugu yakoresha dushaka ariko wa wundi akaca wenda nawe ashobora kuba nyuma yarateye imbere akaronka niyo modoka bimwe washaka ko yogira kandi ugasanga ni na mwiza mu buranga gusumba umwe mu bana cyangwa se nabo bagabo baje ko ngo kubera amafaranga canke iki ubusanga atigeze atana apparence yiwe yaba yaritaye kura rero ukasanga rero wa wundi akavuga ati se uyu munsi warose essence kandi azi ko n'amafaranga yafite ko n'umugabo wawe ayamusumbye competition ukavuga ati rero wenda sinakwirengagije akiriza 50 hirya yejo akiriza 20 ukasanga rero umutima wiwe yarawigaruriye urumva ku buryo ashobora no kumubwira ati ese twasangiye akantu naha twasohokanye ukazana umwana nuko ugasanga noneho rwa rukundo ngongeye noneho kuza rugurumana bikaca bikorana na wa mugabo umwe bashakanye umwe babana asanga we wa mugabo ari mu bintu bya business gusa nta gusohoka nta kuryosha nta ubwirane mbese havuga ati nta kundi kandi rero ibyo ngibyo ndi kukubwira biri mu ngo nyinshi hari abagore nyine bashakanye n'abagabo babayeho muri ubwo buzima nta weekend yose n'amafaranga no gushaka amafaranga ariko nyine gute ahubwo gute umugore ashobora gusubira kuvugana n'umu ex anko banabyaranye ego umu ex mwanabyaranye niba bari umu ex ahubwo abandi nta nuko barabaye erega nuko haba hari igituma muvugana kuko nukuvuga ngo ubu mufitiye umwana ego biba bigoye kandi rero ariko mu gihe nawe
kuntu wabisiguye iyo kana kubwiye hari gihe umukobwa aba ari we yahebye umuhungu kandi umuhungu yaramukunda n'umwana yagomba kumufasha ati hanga urabona ko ndangije masters ati ejo bizagenda neza umukobwa nawe ati je ndashaka kurongorwa ndashaka urumva ati jewe ndashaka mariage ubuse urangije masters uzabona akazi he ka masters uzabona umushahara gute nta na experience ufite uzakabona ryari kumbona hari nabandi bafite masters kandi atakazi bafite akumva aramukunda ariko nanone ntago babana rimwe na rimwe hari gihe usanga n'umukobwa avuga ati se famille yanje yakene batoyi banje kugira ngo babone minervare ni hatari ubuse batoyi banje nzabafasha iki ukasanga rero noho yiboneye wa mugabo yifitiye business cyangwa se n'ibindi binakora ukasanga yemereye wa wundi kandi mu by'ukuri wa wundi amwemereye kubera ko wa wundi bari kumwe nta bushobozi afite rero uriya bazabana ariko ntabwo urukundo rw'umwe wa mbere ruzahava ahubwo rubuze ikintu cyarusembura cyaruzamura gato uhite gongera ruzamuke ariko ibyo bintu nabyo bikunda no kuba ku bahungu la majorité b'abahungu baba bakunda ibintu byo kuryosha bamwe baba barihaye ngo jewe njoje mu bubare ngirente nta hano umukobwa wese nshaka hama hageze ko nubaka nje mu rusengero ndondere kana kageze birashika umukobwa akaza mu rugo ukamutwara nyene nka wa wundi mwari ko mwahuriye muri mu kabari kaca sama cyangwa akavuga ati je simva usanga utwaye umuntu utari wipfuza oya ucubwira ubuyobozi ati hari umuntu yayobye ati kuba twatahanye mu rugo ntabwo bisobanura ko nce ndamushaka tujewe uyu muntu yayobye ubuyobozi buragufasha ariko nanone nk'ubuje nzi ka y'umuhungu umwe yakundanye n'umukobwa baciga muri secondaire nyene bize umengo barakoze ntuze troncome uwo mukobwa bakundanye n'uwo muhungu acaja i Burayi wa muhungu ubwo acaja secondaire ayirangiza atararangiza ntuze ya kaminuza afatana n'undi mukobwa umuhungu yego ariko bafatanye n'undi mukobwa ari uko yabuze wa wundi wa mbere umva hari hashize nk'imyaka nk'itanu yego ubwo barakundana wa muhungu arasoza ntuze ya kaminuza barakumwe na mukobwa wa kabiri nuko wa muhungu ahitabona akazi umwaka wa mbere arakora umwaka wa kabiri arakora umwaka wa gatatu arakora uwo mukobwa aramwihanganira kuko uwo mukobwa yari ndamwiza pe avuga ati jewe ndakwihanganira kadushaka amafaranga tuzabana ugasanga wa mukobwa n'amafaranga y'impeta umuhungu yagomba kwishura agenda ayishura ibice kuko umva n'impeta bari bazikoresheje avuga ati niba ari miliyoni n'igice ku kwezi nzagenda ndaguha desa umva nyine ni bwabuzi nkusanga nyine butanafashe n'ubundi ari make ariko avuga ati wenda niba mpembwa 400 nzagenda ndaguha make wenda ndaguhe 200 mpaka amafaranga ndayujuje malchance rero yaje kuhaba wa mukobwa hageze igihe ngira ngo yabonye byangombwa sinzi ukuntu bafatanye yabonye byangombwa nge canke se ntuze residence canke se ubwene gihugu wa mukobwa ahitaragaruka ahisagaruka ubwo nyene wa rukundo rumwe rwo muri secondaire waciye rugaruka wa muhungu uko yasezeye umukobwa nta wakumenye aho ngira ngo ntiyanamusezeye bahita bategura mariage yihuta n'uwo mukobwa w'i Burayi nko mezi nka6 bari babanye ubwo rero wa mundi w'impeta ngo yakomeje guhamagara wa mukobwa atese ko mutanyishura amezi 3 arashize mutari kunyishura bimeze bite impeta zanyu nzaziha abandi umukobwa akabura ikintu yishura akabura ikintu asubiza rero ibyo ngiyo byo guhemukiranira cyangwa se byo gufata yindi myanzuro cyangwa se
n'aba ex baza bituramo cyangwa se n'andi ma factors biba ku bahungu bikaba no ku bakobwa. Nuko rero ubu barabanye ndumva bafite n'abana mengo babiri. Uwo mukobwa nawe aracara aho ngaho. Impeta yarazigurishije base uduhera asubira tuba. Sinzi ntabwo. Mugana ubundi urumva yatanga amahera makema. Ibyo by'impeta ntabwo nabikurikiranye ariko ibyo byo bibaho. Yego. Bibaho cyane. So rero nk'ubu dufate nk'urugero. N'ikihe kintu wigiyemo aho ubona hano uragwara. Bo ibintu by'amafuti nk'ibyo ntabwo ndabyigira ko ariko nagomba kukubwira ko niyo uwo muhungu yari kubana n'uwo mukobwa baramaranye imyaka 3. Uwo mukobwa yagiye i Burayi atarangiza secondaire akagaruka. N'ubundi hari probability nyinshi zuko urugo rwiwe n'uwo mukobwa mushasha butari kukurama ndakomera. Kuko hari abantu bakundana ebana akagukunda akakwihambiraho hamwe n'ubwo ufite umugabo ebana avuga ati je ndagukunda nubwo ufite umugabo hari n'igihe noga n'Imana gapfa imodoka ikamugonga umva tukabana. Hari abantu bihambira uko nguko timje ntari bitwabana ati jewe kabisa nawe bana bawe niba ufite na 3 je twabana ahubwo Imana impaye umugabo wawe agapfa. Abantu babaho. So wenda nk'intuze ya nka aho ngaho nta somo no umaze kubona umuntu yakwitangiye nkuko akanagura impeta akajarariha amahera kubera ko wongera kugarura ibintu bya kera. Bo uwo ni wewe, hari abandi rero babikora. Oya. Hari uwundi nukuvuga urukundo habaho na sacrifice. Naho ujya undi bo mukunda ukaca wibuka wundi ko nawe wamukunda ahubwo wanamwitangiye yanakwitangiye nawe kubera ko utoca umwitangira ukavuga ati vraiment il faut qu'on shiraho limite y'uyu ex ni ex nta bindi. Aho ngaho hazamwe ibintu byinshi rero. Kubera ko hari abantu bavuga ngo dahire ngo urukundo ngo ntarubaho. Ngo habaho inyungu. Nuvuga ngo umuhungu yaravuze ati kano gakobwa ka ruguru n'uyu mukobwa avuye i Burayi. Turetse ko umukobwa avuye i Burayi n'amafaranga yarayafite kandi akiri muto. Kandi sinijya mbere bahuye bari basanzwe banakunda. Bari basanzwe banakundana kandi nta nicyo batandukanije. Ntibigeze banatandukana. Ni kwa kundi nyene ugenda wiga nko muri senior 3 unyine ukagenda nyine ukabura umva mu myaka yashizeho nta n'amatelefone yarahari cyangwa ama Facebook nyine umuntu nyine famille ikakubwira ati tukuboneye visa genda. Umva ivyo byo fiançailles cyangwa byo busherisho bwo muri secondaire bo ntago babyita. Ariko mu by'ukuri umuhungu ugasanga waramukunda. Rero naho ugenda usenga uvuga ati ningaruka nkasanga ntarashaka akaba yo kwemera ko tubana tuzahita tubana. Rero umuntu akavuga ati visa y'i Burayi nk'abo umunyaburayi nk'abo mu diaspora nanjye nkaca ngenda nkaca muri ibyangombwa. Imagine rero nabemera gutwara ibikecuru abagabo. Kandi n'ubundi umukobwa naramukunda. Yarasanzwe amukunda. Umuntu acabatandukanije. Umva birumvikana. Mukobwa rero wundi yihangana. Rero wenda ikintu kimwe no bwira ntuze ya abantu bo aho ngaho nta somo nakuramo. Ariko gusa ico no bwira wenda nk'urubyiruko canke se n'abari muri fiançailles canke n'abasherishushu. Buriya ni byiza ko umuntu mwobwizanye ukuri. Kamubwira ati rero gusa nyene sinzi ko binashika. Sinzi ko binashika kuko buriya gusezera umuntu atakintu umuhoye. Burya biragorana. Biragorana. Niyo mpamvu ari baba nduzobona kuzana invitation bigahera. Biragorana kuko buriya urukundo rurababaza. Kuko je nkanje cyanisha mu mwanya w'uyo mukobwa yari presence umuhungu no mu rugo ati uyu nguyu burya iyo abantu batangiye gukoresha impeta buriya ubukwe buba buri hafi. Iwabo baba bahazi nta kibazo. Situke umuntu uze ya umuhungu bavuga ngo yize ibintu bijanye n'ubuganga. Urumva bavuga ati mu rugo iwacu
mbese kandi bakaba banazi rimwe na rimwe ko nk'abantu bize ibintu by'ubuganga n'imishahara yabo cyangwa ubuzi budakunda kubura ukaba usanga izo factors zose baramwakiriye mu rugo waza rero uri agahungu wenda gakundana n'abandi bo muri famiye nyine baguterera kure bagatangira kukujyana muri controle technique uvahe wavukiye he wiziki ukora iki ibintu nk'ivyo so ariko abo aba yarabakiriye baba baramwakiriye mu rugo kandi na famiye ziwawe n'umukobwa bakaba bamuzi umuhungu na famiye ziwawe n'umuhungu bakaba bamuzi umukobwa rero ivyo bintu rero naho basengera makorare muri quartier muri societe baba babizi ico gikomere rero ubusigiye umukobwa byanka byakunda nawe haba hari gihe uba ugomba kucishura nta cijana so urabona izi sentire z'abagabo sentire ibifise ahantu bayifungira so ibifise rero aho novuga ngo kumpera aho sentire itangirira niho ushira mu ipantaro ariko hariya sentire itangirira ntabwo haba hazi ko hazongera guhura n'umutwe canke na boucle ya sentire ariko hariya ntuze ya sentire itangirira haragenda hakazenguruka mu ipantaro hakongera hakaza kuri ya boucle buriya ni kibi niko bimeze iyo ukoze ikibi ubutanze credit ubutanze inguzanyo cya kibi ubutanze ni naco uzosarura kiraza umwaka umwe washira imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 kikakugeraho nico kimwe n'iciza yuko ziciza pen importe uwo ukora wese waba umuzi waba utamuzi iciza kirakugarukira nuwo kitakugarukira kigarukira umwana wawe akavuga ati uwo mwana ni wanaka nk'ubuje hari ibintu papa yasize akoze mu za 94 nagiye kubisarura muri 2009 papa yarapfuye ariko jewe iciza yakoze muri za 92 na 3 na 4 jewe ndagisarura 2009 no muri Bibiliya hari inkuru ya Dawidi na Ntuze Dawidi na Yonatani yakunda Dawidi kandi yarazi ko azava musubirira ku ngoma ariko nyine akazaramubura ati burya papa ariko arakurondera agomba kukwica papa agomba kugira ibi n'ibi Yonatani haragera igihe arapfa Dawidi rero aja ku ngoma amaze kuja ku ngoma arabaza ati buriya mu muryango wa Yonatani nta muntu n'umwe yaba yarasigaye biribaza haleluya haheze imyaka n'imyaka haleluya urumva urukumva ndikumva iciza Yonatani yakoreye Dawidi atitaye ati je nije nari umwana w'umwami ati reka abarije ndosubira ku ngoma ya papa amaze kumva ko Dawidi Imana yamurobanuje amavuta ntiyamugirira ishari ahubwo aramwiyegereza akazara namuburira Imana ihezagira abantu bafite imitima myiza nk'iya Yonatani aramufasha aramuburira agira yicwa akamubwira ati papa ariko arakurondera araguhunge girani Dawidi amaze kuja ku ngoma inyuma y'imyaka n'imyaka harabaye intambara avuga ati Yonatani nta nagasigarira kwe turamubwira kana ka Yonatani kitwa Mefibosheti avuga ati ashakara hari kakubititse yakari nakamuga nyera kana gasana katose apita gutota katose nyavyo hariya nyene nk'akana baba barataye katibuko no koko bakaravuye mu miryango y'abantu Dawidi aragahamagaza tangura kuza kararira ku ntebe ku meza y'umwana kubera iciza papa wiwe yasize amukoreye rero nico ariko uravuga ukora iciza ukagisanga imbere kandi nyene wowe nikitana kugaruka ko umwana wawe abuzukuru bawe ushobora kuvuga ati uri umwana wa naka ntari n'umuntu nzi yahawe akazi kubera nyene sokuru wiwe ahabwa akazi nyene n'umuntu akomeye azwi cyane mu Burundi agenda gusaba akazi amubaza ati ruwo kwa naka genda umuzukuru wa naka
baguha akazi bararonsa akazi rero abantu bige gukora iciza kuko ntikibora guys abahungu bariko baraheba abakobwa ataco mu bahoye n'abakobwa bariko baraheba abahungu ataco bahoye ebana ibyo bintu ntabwo bikugwa amahoro sirtunga umuhoye ngo nta mafaranga nta buzima nta mafaranga se wamuremye kandi uwo muhungu ugasanga n'imyaka ni imwe siko nibutse akantu numvise ahantu umukobwa yarari ngo kuri banki bicaranye n'undi mugenzi wiwe hama bicaranye umugenzi wiwe nyene ariko aramubwira ati ibi babikorera hajya umuryango n'uyu nyene barayaga nyene bisanzwe nyene nk'abantu bahuriye muri banki hama haca haza ngo umuhungu yambaye neza nyene ububona ko ari muri babantu bo hejuru muri ministère aje yambaye neza aje muri iyo banki arabaramutsa abaramukije uwo wundi wawe yari karamurangira nyamukobwa ati naha nta nuko yarazi uwo muntu yaramubonye nyene bisanzwe kurya nk'ubu unye umuntu yoza twicaranye uko unye jewe tuzinanye we mutazinanye akajaza kandamutsa jewe kubera nawe turi kumwe akakuramutsa hama heje kubaramutsa arenganye wa mukobwa acavuga ngo hewe guzi ngo ko uwo muhungu namwansi sa iti naramwansi ngo umuhoye iki ngo kana mahera yarafise sinamahera yarafise nukuvuga bari bariganye nko mu kigo kimwe barigana canke nyene yari nk'umwigisha wabo nyene abigisha ko urumva ngira nta mahera yarafise nyene nkuko yabivuga hama avuga ati je naramwansi nta mahera yarafise te mukobwa arumirwa meruku hama amuravye mu maso abona ni wa muntu umenga ariko ararogreta ariko aricuza kubera umuhungu yari yambaye neza asa neza yarahindutse Imana yaramuhinduriye amateka urumva urikumva hama akiragira wa mukobwa atangura kuvuga ngo none ngo ubona ndamusabe nimero umwe bari kumwe ati sa nta n'isoni tije numva umenga numusaba nimero atanguye gutora telefone ukunye ngo yangore ko ngende ndazimusabe ati none wowe umuhungu hayeze imyaka n'imyaka yaragusabye ko mukundana uravyanka ubunya guciye ko aranakuramukije bisanzwe nta nuko munaganiriye ngo ubone basi ngo akwitayeho ngo yakwitwararitse nyene cyane nk'umuntu yifuza ko yosubira kukuvugisha kudraga ati nta n'ikimenyetso na kimwe akweretse muri ivyo akuramukije nyene yirenganira nk'uwo bazinanye nyene bisanzwe aturibaza nyuma y'iyo myaka yose baramwazi kuba nkugiye kumusaba nimero ngo yeshango naye kumusaba nimero ngo nta umenya ngo usanga ngo dusubiye gukundana iki noneho hari ikintu akobwa bamwe asubira kwicuza mu nyuma bibesha ngo ashaka umukobwa araza mwiganye n'umuhungu wenda umuhungu ashaka kuba munangana mu myaka murangiza ishure rimwe ariko wenda muranakundana umuhevye ngo ni kubera adafite amafaranga none uwo muhungu urashaka uwo muhungu aba afise amafaranga afise akazi keza aba afise inzu muhereje rimwe muranangana mu myaka none wewe ufise iki kandi wenda ushobora no kuba no mu manota waramusumbye kandi nta gihe na kimwe nawe wigeze uhunga wenda ngo uhunge nk'igihugu wenda tuvuge yuko wenda wabaye deranje gato mwagumye mu gihugu mwese muri kumwe murondera hamwe ntiwapfunzwe nta kibanza ufise ntiwarwaye ngo umwingire nk'imyaka nk'ingana umuhungu nkibaza bamwe na bamwe mw'abakobwa mwagabana ibiciro we urashaka umuntu mpungana yuko aba afise inzu aba yarubatse afise imodoka aba afise akazi keza n'amafaranga murangana banzi n'ubuzima ingene ubuzima bwo hanze murabuzi mwankumi mwatubabariye ko mutapfunzwe nibabarira abandi bakobwa we narakwemeye ntari nibabarira abandi bahungu muba nukuri hajya twatangire kuri topic namba ubona naho utabishoboye namba udashoboye kwihanganira umuhungu adafise amahera
reka kumwizigiza kurinda uja no muri urwo rukundo nyene kumwicizere ngo muri kumwe kumwicizere ngo muri kumwe muri kumwandikira ngo jo teme ngo kuri sino baho ntagufise hama mu nyuma haje umusumbya bya bintu bimwe wifuza ukaca umusiga umukomeretse umutima wongera unamuti usiga umukomeretse kizokugaruka ni hamwe uwo n'umuntu agenda arikoresha inama agenda arivugana urumva kubera ko umukobwa akunda imyaka 6 yamuhevye agenda arikoresha inama yikoresha inama umuntu agenda arivugana atora n'imyanzuro yanyu ubwo uzikora n'abahungu umuhungu ashobora gukurihira amahera y'ishuri ukiga ugaheza ishuri umaze guheza ukavuga ati wese umwe w'inzozi zanje cyane nta mahera afise ahagije ni nawe yayakuriye ukamuheba ibaze nk'ico gikomere umumuteye umuhungu so twavuze ibintu byinshi rero njyana navuze n'ibyo utambajije twari ariko byari bikenewe twari kuri ya topic yo kuvuga ngo ese ni ngombwa ko uheba umukobwa ngo ni kubera afise umwana muri comment mutubwire uko mwe mubyumva gusa wa mugani urigarura oya si ukwigarura ngiye gutanga ibintu bishoboka hari igihe uwo mukobwa mu by'ukuri aba yabyaye umwana umuteze amatwi ukumva birumvikana kandi ugaperereza ugasanga mu by'ukuri haba mbere yuko abyara uwo mwana haba nyuma ni wa mukobwa ashingirwa intahe cyangwa se atangirwa ubuhamya ko ari umwana mwiza ufite ikinyabupfura ugasanga uwo nyene iyo nda yayisamye nyene atabiteguye ugasanga wenda nuwo yimuteye nta nuwazi kuko ibyo nabyo bibaho bibaho ubu nk'ahantu henshi haba nk'intambara ushaka gusanga we bagufashe ku ngufu bagenda ugasanga rero ntunamenye n'uwari we cyangwa se n'izindi factors zose zishoboka ngo usame inda ugasanga na papa w'umwana nta n'uwumenya nubwo wanamumenya ugasanga mu by'ukuri uwo mukobwa nta ruhare yabigizemo so rero muri ico gihe ndumva ko mwaganira ukabaza amakuru y'ukugene yari ameze ugakora assessment mu by'ukuri ukabaza ko nta n'ibisigarira by'uwo mugabo babyaranye iyo havaza mu ukabaza amateka y'uwo mukobwa ariko nanone aho mugiye kubana guys mubabwiza ukuri rugikubita umubwira ati nubwo utangiye kuntereta mfise umwana w'umuhungu amaze imyaka 4 ubundi yarapfuye yari nk'izindi nka zitatu nakoroye umubwiza ukuri akwemera kwemere akwankira kuko hari n'igihe bishobora kugira ingaruka ko ufite nk'izo wakoroye ukaja mu rugo bikanga kuvyara bagiye gupima bagasanga wakoroye nk'icana nk'ubu jenzi hari yindi ka ikunda gushika je nka mfise umwana hanze we nawe ukaba umufise none twagera guteretana je wanje nkamuguhisha kubera wenda ndi umugabo ugasanga tumaze kubana we waramubwiye ndamwemera ariko nanje ukavyumva ku bandi ugasanga rero na income canke ntuze ya amafaranga yinjira mu muryango niba ari bihumbi 500 we ukabara mu by'ukuri ugasanga hariko hinjira 300 ayandi 200 arakora ku mwana ugasanga umwana wawe we yiga muri groupe scolaire canke école primaire do Nyakabanda ariko ugasanga uwi wanje yiga muri international aho hantu rero niho biba bisa n'ibigoraniye ni byiza mwubwizanye ukuri nubwo abenshi batabikunda ariko ni byiza byubaka umuryango kandi bigatuma n'Imana iba hejuru ko muba mwabwizanije ukuri yes tubasezere numvumenga ndashashaka kubavugisha okay umunwa wawe uzagutunga Jenda basezeye mwakoze kubana natwe basije twisigaranire bakundi bacu uyu mudamu rero Imana yampaye hari nige ntananiwe
akaza ngaha akambwira nanjye nkitabira nkaba nkanasinzira nawe haguma avuga nkikangura akikaravuga agakomeza rambeshe hari igihe mba mfise ibintu byinshi ngomba kumubwira so ariko nyine abadamu nuko tubatunze turabitabira kugira ngo ntibashavure ariko nawe bikaba kabaye tuba twananiwe nuko Imana ibahe umugisha rero mukomeze mudushigikire mukomeze mukore sabone guys kora sabone mukore share mukore like na comments nyinshi n'ibitekerezo byanyu biratwubaka kandi turabikeneye ciao ciao